veterani. Najavio sam vam na početku ovog segmenta programa da ću da vam pokažem i novih 11 šatro veterana, a u stvari najgorih prevaranata. Evo da krenemo redom. Pogledajte ovoga. Ovo je Dejan Vujić. Ovo je Dejan Vujić. On se predstavlja kao veteran. Ako ga proguglate, vidjet ćete da je davo izjavi za N1 i za Nova S danas, direktno. Predstavlja se kao veteran, junak. Neki su čak pisali, nije on, ne mogu da kažem da je on rekao, ali neki su pisali, verovatno im je rekao, pa su oni, mislim, ne znam, pisali da je učesnik bitke na Košarama i na Paštriku. A onda pogledajte ko je u stvari Dejan Vujić. Dejan Vujić je iz sela Metković, opština Bogatić. Nema podataka o njegovoj vojnom angažmanu. Počinilac je više krivičnih dela, i to silovanje, protivprirodni blud, teška krađa, neovlašćeno nabavljanje, proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kažnjavan je zatvorskim kaznama u više navrata. Dakle, ovaj čovjek osuđivan za silovanje i protivprirodni blud. Čovjek osuđivan za tešku krađu i za trgovinu oružjem i držanje oružja eksplozivnih i preprodaju oružja eksplozivnih naprava. Ovaj višestruko osuđivan na kazne zatvora. Vujić Dejan. Dejan Vujić iz sela Metković, opština Bogatić. Njega u N1, Nova S i ostalim medijima predstavljaju kao nekakvog veterana koji štiti, kako oni kažu, decu, blokadere, štiti ne znam od čega i ne znam od koga. Ovaj je viđen i u Kosjeriću i u Zaječaru prošle nedelje. U stvari, sad ne držite me za reč, ali mislim da je u Zaječaru viđen prošle nedelje. Možda i u Kosjeriću, verovatno. Šta ga košta? Plaćen je za to. Pa idemo dalje. Idemo dalje. Nenad Dragosavac iz Užica također se predstavlja kao veliki rodoljub, veteran. Pišu o njemu da je učesnik bitaka i tako dalje. Počinilac je više krivičnih dela. Osuđivan više puta i lečen više puta od narkomanije. Nema nikakvih podataka o njegovoj vojnom angažmanu ili učešću u bilo kada ratovima. Zvanično nikada nije učestvovao u bilo kakvim vojnim dejstvima. Počinilac je više krivičnih dela. Obratite pažnju. Nedozvoljene polne radnje, izazivanje opšte opasnosti, nasilničko ponašanje, nedozvoljeno posjedovanje oružja, a činio je i teške krađe, zbog čega svega toga je osuđivan više puta. Dakle, imamo ovog Dejana Vujića, koji je osuđivan za silovanje i protivprirodni blud, a imamo sada i ovog Nenada Dragosavca, koji je osuđivan za nedozvoljene polne radnje. Znate svi šta je to. Koliko je to bolesno. Pa idemo dalje. Ovo je Nenad Nasković iz mesta Rvati. Počinilac je više krivičnih dela. Ne postoji također bilo kakva evidencija o njegovom učešću u bilo kakvim vojnim dejstvima ili ratnim dejstvima, ratnim vremenima. Počinilac je više krivičnih dela, iznude, kao i krivičnih dela neovlašćenog organizovanja igara na sreću. Kažnjavano više navrata novčanim kaznama i kaznama zatvora. Dakle, još jedna cvećka. Veteran u kriminalu, ali veteran u nekoj elitnoj vojnoj srpskoj jedinici nije. Ali vidite, i on je natutučio, ne znam da nabavljaju ove embleme 63. Podobranske. Ajde kape, to možeš se kupiti gde hoćeš, ali... Gledajte sad ovoga. Miloš Gužvić iz Beograda. Nema također podataka o bilo kakvom vojnom angažmanu, a počinilac je krivičnih dela teška krađa i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Dakle, još jedan razbojnik, lopov, kradljivac, osuđivan za tešku krađu, krivično delo teške krađe. Pa pogledajte ovoga sad. Dušan Mandarić. Također, ovaj se pojavljuje, daje intervjue za ove tajkunske medije. Kaže, izazvao je tešku saobraćajnu nezgodu zbog čega je krivično odgovarao. Osuđen je za to delo protiv ugrožavanja javnog saobraćaja. Inače, bio je član udruženja veterana 63. Podobranske, ali je izbačen iz udruženja veterana 63. Podobranske brigade zbog narušavanja ugleda 63. brigade i pravih veterana. Dakle, njega su veterani izbacili iz njihovog udruženja jer je počinio krivično delo i jer kalja njihov ugled.
onda imate, ovaj se također predstavlja kao veteran. Mislim, ja kad vidiš, jasno ti je da je veteran, ali u nečemu drugom. I stvarno, kad smo ga istražili, utvrdili smo da je više puta osuđivan za krivična dela u vezi sa narkomanijom. Dakle, veteran je, ali u narkomaniji. Nije u nikakvoj vojnoj jedinici. Pa idemo dalje. Dragan Mohenski iz Niša. On je nekada bio podoficir, bez učešća u ratnim dejstvima. Počinilac je više krivičnih dela. Krađa, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje, promet oružja, eksplozivnih materija, ali osuđivan i za nasilje u porodici. Nemamo podataka koga je tukao, prema kome je bio nasilan, ali neko od članova porodice, da li je žena, da li su deca, ne znam, ali za to je osuđivan. Pa onda Saša Živković iz sela Ribare kod Jagodine. Izvršilac više krivičnih dela, nasilničko ponašanje, nanošenje teških telesnih povreda, remećenje javnog reda i mira. Nije veteran, nema podataka o vojnim angažmanima. Zoran Miljković iz Niša. Počinilac krivičnih dela pronevera i izazivanje opšte opasnosti. I on, dakle. Pa onda jedan koji je Mirko Grbić iz Borče, tu iz Beograda. Počinilac krivičnih dela sprečavanja lica da u skladu sa zakonom organizuju štrajk. Dakle, bio je optužen i osuđen zato što je, ne znam li osuđen, ili u toku je bio postupak, zato što je glumatao obezbeđenje u nekoj firmi i tukao ljude koji su htjeli štrajkuju. A sada kao obezbeđuje proteste i blokade, jeli? Osuđivan je, odnosno optuživan, ne znam status protesta do kraja, i za falsifikovanje isprava. I na kraju i ovaj Cvećka iz Subotice, Josip File. Nema podataka o njegovom veteranskom stažu ili vojnoj službi istaknutoj, a počinilac je krivičnih dela prevara i nanošenje teških telesnih povreda. Kažnjavan u više navrata zatvorskim kaznama. Dakle, pored prethodnih 14 koje smo vam pokazali prethodnih dana, 14 njih imamo, sećate se, evo sad i ovih 11. Dakle, ukupno 25 prevaranata smo našli, 25 prevaranata koji se lažno predstavljaju kao veterani. Dakle, to su ti njihovi veterani. I ima mnogo poruka dobijam od pravih veterana koji se zahvaljuju Informeru što raskrinkavamo ove prevarante. Eto, nastavit ćemo to da radimo. I nastavit ćemo to da radimo. Naravno, u ovom poslu nam pomažu i pravi veterani, oni koji prosto ne mogu da veruju koga gledaju u lažnim uniformama i koga gledaju sa, trebalo bi biti najčasnijom mogućom vojnom beretkom u Srbiji. Šta ćete? Što juče su izdali zvanično saopštenje Udruženje veterana da se rekli pravi veterani ne nose uniforme sa najlon pijaca. Pa da, i ne lažu okolo da su nešto što nisu.